kubwira ko abantu benshi bahora bibaza ngo ndi lesbienne ibintu nk'ibyo ico kibazo carakimbaza mu kiganiro ingene namwishe rero namwishe nti none ibyo by'uburezibene nibiki uraza basupime ko ndi lesbienne urumva iyo nyishu namwishuye niba citera ikibazo bituma bampagarika muri Bujahid ubwo rero uri lesbienne niba urimo guhunga ibyo guteratana nanjye mbere ariko se Christa kuba icyo urimo kubihunga ubundi ngiye kukubaza ikibazo ugisubize kandi utagice ku ruhande uri lesbienne no ntabwo uri lesbienne bera kubwo kudupostinga kubwo kudukora promotion y'indirimbo yacu mushira akantu kabe gato basa kabona no gufata no ku yo You already know my people out there, yeah? Them come here, got bad boy shot, a cool, a believer, champion, monster, conqueror, for real, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams, the top baddest, top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. I live the life I love, and I love the life I live. The top shot and number one top baddest girl. Number one top baddest girl. Uyu niwe mukobwa wenyine ebana kuva mu gihugu cy'abaturanyi washoboye gutsindira kuba yabasha kongera kuvuga aya magambo fresh ariko nongeyemo ibindi reka twumve niba agwamo wapi kweli yagibyo bintu wongemo sinobishobora kubera peti naracitse intege ukuntu n'ibyambere narabikoze barantuka ndabiheba ariko bagutwikiye iki kweli umwana mwiza nkawe sitwo naheruka oya umva Christa kubera iki abarundi bagututse oya umfe turumva abarundi turakunda ibyo wacu cyane rero babonye nk'ikintu bakabona ndiko ndasubira nk'ibintu by'abandi ntibaryohera narabatahuye cyane kubera dukunda ibyo wacu yago tuganire mu kirundi canke tuganire mu kinyarwanda none ko mukunda iby'iwanyu ubu ngubu natwe ntidukunda iby'iwacu kuki twarengejeho tukavuga indirimbo z'iwanyu tukerekana ko twanazikunze bon si bose ushaka kubikora wowe muga abandi batabikora urabyemeraho kushaka kubikora wowe abandi batabikora hari indirimbo z'abahanzi b'abarundi ngewe nkunda kandi nzi izaye nibyanga mama nyani nzoduga nibyanga nyani nzoduga nibyanga jese mama nzoduga nukuri ndagukumbuye nibyanga jese mama nzoduga dabojara nzoduga hamwe n'indi bivuga ngo vuga ngukira zenga phone nagufata naguskina kumerera gafone yo no gufata no yo no ku yo no gufata no ku yo akoya goma yo mbere monga anyi wari kuburi kurana itamba frame none kwanda ndayitamba none ahubwo playing ngama dutambe niko ibintu bimeze hanyuma copyright ego narinzi ko Yago no kumerera phone no gutatala talento men bano batipe bararenze ariko mbere yuko tunabavugaho ngewe reka mbanze nkwibarize ikintu tubwiza ukuri ikintu cyatumye abarundi bagutuka bira bitutsi bigeze hari nge narabibonye muri comment ngavuga ko segwe warabirabye muri comment bon sinzi ni cyakintu nyene cyo kuvuga ko abarundi dukunda ibyo wacu kandi rero mfete hera abarero n'ikindi kintu yago hari ukuntu je sinzi ku bantu bakurikirana amastati y'uwanje hari ukuntu mora nitambiranye n'ibirofa ibintu bitwengeje muga mu ndirimbo cyane cyane zo mu Rwanda yewe sha bitera ikibazo rero kweri kusubiramo indirimbo zo mu Rwanda kweri iki gaho rero ni cyakintu cyo kuvuga ko en fait nyine dukunda iby'iwacu turakunda iby'iwacu muga bitavuze ko n'iby'abandi tutabikunda ahubwo ni ugushigikira baba bashaka ko nyine uri murundikazi yishigikira iby'iwacu si umukameraman mwiza kameraman ariko at the end of the day it is East African music, it is African music. So
wenda nta muntu yakwirengagiza ko dukunda iby'iwacu natwe twebwe tukaba twumva ba The Ben, twumva ba Bruce Melody, twumva ba Buravan, twumva ba Active, twumva ba runaka na ba runaka, ariko ntibikuraho ko indirimbo nziza, burya indirimbo nziza iritwara abarundi. Rekana n'abagira inama, none se kuki nzoduga nyizi, kuki yo nyizi se yago, kuki indirimbo za Kriku nzizi, kuki indirimbo za Fizo nzizi, nukubera iki? No se wagize ngo izo ndirimbo barazima cyangwa ndabafuringa kuri Instagram? No, ahubwo indirimbo nziza iragenda. No se mu Burundi munago burimo gutamba wayi ya The Ben na Platinums, kuki murimo kuyitamba? Mwayitamba ari mbi? Yago waretse hari ubwo ari umunyagihugu wanyu. Yago reka ndakubaze, nka wewe Yago ni nk'umuziki w'u Burundi kuri kano kanya ufata gute? Kuri kano kanya iki kintu ngiye kuvuga abantu banyumve neza, abatari bunyumve neza barantuka, nta ribi. Uburundi, igihugu cy'u Burundi muturusha umuziki wa danje, muturusha nyine abantu bazi bari hejuru cyane. Abanyamuziki bo mu Burundi ku bintu bikombayininze umunyamuziki, ibicurangisho bya muzika, kugira gute, kuririmba no kwaranja n'ibiki byose, muraturusha pe, muraturusha. Ariko ikindi kintu none muturusha, abarundi muri music industry muturusha ishyari. Iki kintu abantu bacyumve neza, iki kintu yaba ari abarundi ndetse n'abanyarwanda. Abarundi benshi bakurikira Yago TV show, biranashoboka ko abanyarwanda baza bakantuka ukavuga ati ni gute wifata ukavuga ko mu Burundi baturusha umuziki kubijyanye n'umuziki mwiza, mani mwiza nyine wa danje. Abarundi baraturusha umuziki, ariko nanone ikindi kintu abarundi baturusha ishyari. Mufite ishyari riri hejuru nyine ku buryo mudashobora kumva ko mukwiye gushyigikira umuhanzi ngo ube umuntu wa danje. Mu Rwanda natwe dufite umuziki wa danje, kubera ko mu karere k'Iburasirazuba turi mu bantu bafite umuziki mwiza uryoheye amatwi. Buriya Uganda tuyirusha umuziki hanahe, nubwo Uganda yanadukurikira. Urabyumva ibintu byaba bakubita bum. Ibi tugiye kujya mu muziki deep, twe dufite umuziki wa danje wa fresh, urabyumva. Ariko mwebwe muturusha umuziki cyane, kubera ko nujya kureba n'abantu baririmba makaraoke mu gihugu cy'u Rwanda hano ni abarundi. Urebye abantu bacuranga mu ndirimbo za danje ziba zabaye hit mu gihugu cy'u Rwanda ni abarundi. Urumva icyo kintu? Ku bicurangisho byo twe rwose tureke kubihisha, turi hasi ku bicurangisho by'umuziki. Ibi byose biri mu byo nakombayininze, ndavuga na abarundi baturusha umuziki ariko banaturusha ishyari. Abarundi rero mushyigikiranye. Yago twatanguye ikiganiro canke ntituratangura? Ntabwo turatangura, twatangura utarakora intro. Icyambere kwanze nashaka kukubwira dutangura ikiganiro, pole sana ku bintu byakobayeho. Impamvu ndabivuze no kubera harimo bamwe bantumye barambwira ati kubera uhora uvugana na Yago uramutubwirira. Harimo umukobwa umwe yitwa Ange Minouche akora kuri Magic TV. Hariho Ange Minouche niko yitwa? Ange Minouche akora Minouche CEO wa Magic TV. Urumva? Yarambwiye ati uramubwira Paul yaragusengeye, hari na voice note nagwa yiwe, ariko arambwiye ati mubwire n'ukuri twababaye ibintu byakubayeho nyine. Yago rega rero abantu bakurikirana Yago TV show benshi rega n'abarundi ntacyo ubu twibagira. Ntabwo njya mbibagira, abarundi ndabakunda cyane. Biragusha rero nikimenye ndaje ndabaririmbire bashika ikiganiro. Ndako ndatambutsa message yiwanje bambwira nyene ko hariho n'abahoze ari ababosi banje icyo gihe biba bari bambwenda kubwire nyene Paul. Warabonye kuri buja hit ntabwo gikoraho? Narasezeye. Byagenze bite none? Shago ni birebire. Kuki bigira birebire none? Bigire bigufi twumviritse cyangwa ndukuna abarundi muvuga. Sibo nzamenye Kirundi. Je mu Burundi nkamara nk'amezi nk'atanu namenye Kirundi. Ibikunda nshaka kumenya kubera ikintu namaze kumenya kubona Yago. Mfite umunyarwanda wa vrai nyinde atavanze. Naho iri imyaka 10 naho iri imyaka 40 kuko na mama wanje nakubwiye ko ari umunyarwanda kazi amaze hafi imyaka 30 na mu Burundi. Ariko
30 avuga ikinyarwanda neza ntago ikirundi kizi arakizi ariko ntiyakwibagirwa ikinyarwanda bitandukanye nuko waza mu Burundi ngo umenye ikirundi wapi kandi rero ugasanga abarundi bavuye nko mu Burundi baje nga insomene gusa baratanguye kuvuga ikinyarwanda sinzi rero kubera iki rero ni waza urashaka kumenya keya urashaka turakaze man gose cyane gose aguri kutuma mvuga ikirundi cyane none birajabye biranjabutse yago duherukana na Helena ryo kuzura ufite kandi Krista izina rya Yesu abazimu bake warahindutse nahindutse na telefone nayibona yego mbabara cyane cyagenda naje mfite techno none bisusu byakoze akazi ibisusu hari indirimbo ya Kiriko yitwa ibisusu arayibonye iri mu kazi ibisusu byakoze akazi neza nivyo byatumye ubona uronka iyo phone oya yago naka kantu shize munsi sawa ahubwo avuga ngo kweki nitoboje izuru kweki bitoboje izuru nagakunze yago naragakunze sha sikambereye bugishkuri reba neza muri kamera turebe batubwire niba kakubereye ariko ntago ari ugushaka kwireba banza ushaka kutwereka telefone reka basinyicurike nyine Krista ushaka kutwereka phone yagomba nkubwire reka ishari n'inzigo n'umutima mubi agare karambihiye canke karambereye karakubereye ntabwo wabivuga kuri kamera ko katambereye ndakuzi karakubereye kabisa murakoze cyane nge ntago njya mpeza ariko urabizi gusa warahindutse ndabona taye body si usigaye ukora he none niba aravuye kuri yabwiye nyinjira nga ndaza kukapostinga akantu yabwiye arimo nisesereza niko byagenze bite ko wavuye kuri Buja Hit yago hari ikintu wavuze wakomeje ndiko ndakubaza ngo umuziki w'u Burundi ufata gute hari ikintu wagarutse kuri kuravuga ngo ishari bon ngira nuko rutahora aba statize wanje narasezeye muri Buja Hit ava yuko nsezera reka ndabivugire nga kubera na rafo pasigiye naza uribuka ko twaganiye ku kintu cerekeye Buja Hit narigeze gukora ikiganiro kuri televiziyo imwe TV online yitwa Isaac TV uwo mutipe yahora akora muri Buja Hit acaja kugira TV yiwe Isaac TV nyuma rero hari ibintu nigeze kuko sinzi ko twabiganiyeho ndiko ndakubwira ko abantu benshi bahora bibaza ngo ndi lesbienne ibintu nk'ibyo ico kibaza carakimbaza mu kiganiro ingene namwishe nti none ibyo by'uburezibene nibiki uraza basupime ko ndi lesbienne urumva iyo nyishu namwishuye niba citera ikibazo bituma bampagarika muri Buja Hit uburyo banyirukanye uburyo nahagaritswe muri Buja Hit kwa kuntu buri nko muri groupe yo ku kazi ubona barungitse nka link y'ikiganiro ariko rero bakaba ari barambujije gukora ibiganiro ku yandi TV ndabirenga ko ndabikora kandi barambujije rero barungitse link mugende ndiko ndaje kwisigura ndiko ndishura inbox mawuja boss acangura muri groupe mbangiye uko indwi irahera icyumweru kirashira nyuma ndasaba ikigongo kandi numva Buja Hit ndayikunda sana barya n'ababyeyi banje kweri ndasaba ikigongo ndasaba pardon ndasubira mu kazi ndashaka garuka ku ikintu uvuze cy'ishari guys ikiganiro ndiko ndakora ndabizi mu Burundi barakira barabambere hariho na group iraho usanga barungikamo ama link ndabizi ko ari ukirabe je narashize kuri stat yanje ndavuga ati message nanditse yo gusezera muri Buja Hit ndagaruka ku kintu nanditse mvuga ko narambiye kubaho nyine n'ubu hypocrite n'uburyarya yaguze kuba ahantu witanga nyine ugerageza kugira ngo ukavunika kugira ngo nyine ibintu bigende neza ngo ukaza ubona nk'umuntu agukoresha atanguye kuza aribaza ingene ubayeho ingene ufite telefone ingene uba mu nzu ndazi zimbye nyine ukabona nk'umubosi watanguye kwiyumvira ingene ubayeho agatangura kwibaza ingene nyine sinzi tu ucubona umengo hari ikintu kitagenda neza kuko je nimbayeho muri Buja Hit narisanzura cyane boss mabuja wanje twara braga sana kagira brage sinzi kwano bara amastats yanje nara postinga turi kumwe two turatwenga two turaririmba mugacu usanga hari ukuntu umuntu atanguye kwiyumvira ukuntu kutariko
nyina kwiyumvira kijye kintu wagarutse cyo kuvuga ko ari amashyari n'uburyarya ndabasezera ndavuga rero hari ibintu nabugiye mbona mu gihe maze ngaha ntari bushoboye kwihanganira YAGO ufite abajournaliste batatu reka mbivugire ngaha ufite abajournaliste batatu sivyo canke babiri harabayeho nk'ikibazo kwezi kuraheze ata musaruro utanga tuvuge YAGO TV shata musaruro kiratanga ha mu gace tubwira ati rero mufata uku kwezi muhagarike ibiganiro kuri YAGO TV show hama mube muri tekerezaho mu bipangi sivyo ndiko ndavuga nyine nka YAGO TV show mu boss turaba journaliste batatu hama ibyo bivugiye muri groupe yo kazi ugaca ubona muri batatu urumva muri groupe bavuze muhagarike ukwezi mubanze mwite ku kazi mutekereze neza ibyo mugomba gukora kazi ubona ubundi ari karakora mfite bamusanze inbox baramubwira ati wowe uze gukora ntaje YAGO hano haguma ari wewe wo haguma bakabwira mugenzi we ngaze gukora mugenzi ukacabwira ati mugenzi we ingukore bakamusanga inbox niyo basi bari kwandika muri groupe yo ku kazi bakavuga ati wowe uraza gukora ariko mwe mugiye mwikonje ako nabyo bavuze ati muhagarike mwe muri tekerezaho ugatuma inbox ukazibona mugenzi wawe karakora bagombye kuba uri kurakora nawe ukazibona mugenzi wawe karakora kandi mwe nawe nyine ugomba gukora urumva nico kintu rahanini cyatumye none ngiye ngize ikibazo cy'amatsiko bakwirukaniye muri groupe ya WhatsApp nta kontra mwari mufitanye oya nta kontra twari dufitanye vraiment nta masezerano twari dufitanye na Bujahid barabizi ndani famille bakwirukaniye muri groupe YAGO kananga ari sawa kananga sawa ibyo bintu ko numva none uri muri fete ni nkuko woba YAGO TV show yo ifise nk'abajournaliste bandi ukora uri umubossi mubana nko muri groupe ya WhatsApp ibintu byose amasaha mukorera ukarungika mugahana programme bibera muri groupe kwirukana nyene kujya ari mu yadanja bwa ati toka genda mushenzi ako suko byagenze kuri inshuro rero je narasezeye canda liftinga groupe mvama kubera ko YAGO just ndingyari yashaka ko bingyari nari guhora nkagumamo nkarindira ariko byarambabaje kubona umukozi mugenzi wawe baramwandikiye inbox ati we bandanye uzukore twe tukaguma twicaye kandi wumva naho batamusaruro watanze uko kwezi YAGO happy kweli happy frame je ndabivuze n'ukuri kw'Imana barashaka none nago bari bwongeye kugutuka birabasha basi je ndatinya nibyo wavuga byose ndabyakira mugabo urumva nana kimwe mu Burundi n'amahoro nzota hanyuma no kubera kibavuze kuri lesbienne tekereza ko byatewe n'iki next kubera iki se tubwire YAGO nenda gukumbuye frame kuri nenda gukumbuye Krista tubwire niye mpamvu yatumye bavuga kuri lesbienne bikateza n'ikibazo bigatuma uva mu kazi oya ntibyateje ikibazo ngo mbe mu kazi urumva bayitonze wavuze ngo wakoze ikiganiro ku ruhande icyo ni icyambere ni kosa rya mbere wari ukoze ikiganiro umunyamakuru akubaza ikibazo cyo gifatiye ku lesbienne uramwishura icyo kibazo wishyuye cyatumye banyirukana cyatumye bakwirukana muga rero ndakubwira ikintu kimwe YAGO je sinibaza siniyumvira ko nirukanwe iyo ndwi no banarirukanwe kubera ko no banakoze ico kiganiro ingene je ndavyumvira ashobora kuba hari ikindi kibazo cyari kiri hagati yiyo TV nakoreye iki kiganiro no ku kazi kuko ntago ibintu bitumvikana nibyo naje nace ni Isaac TV yes nibyo nace niyumvira gusa nyene na amahoro gusa tu narasubiye mu kazi nyuma ndasezera usubira mu kazi bakubwiye iki babwiye ko ugomba guhindura iki babwiye ko impamvu bagukuye muri groupe ari iyihe subira mu kazi boss wanje ndamwubaha yaravuze ati Krista narakubujije kuzura kora ama emission ku ma TV online yandi mu gukomeza kubikora nizere ko utazobisubira yes byari ibyo rero umva sinabisubiriye ikintu cyatumye none wowe usezera ni iki rero nibyo nkomejeje kukubwira YAGO wumva gutazabasha kubaho kubaho nicumejeje kukubwira hanini cuko habayeho YAGO boss yananditse muri groupe ngo mungirire raporo y'ibigano mwakoze mu kwezi kwa 12 no kwa mbere aho kugeze je nari ngwaye ndamubwira boss
sinibaza ko hari ibiganiro byinshi nakoze kubera ko nari ndwaye ati ndabizi ko warugwaye kora liste y'ibyo wanditse nako ibyo wakoze ndabitanga bitanze n'abandi barabitanga nkuko twari batatu bose acavuga ati ndabona nta musaruro mugeze mutanga ni gute mushaka kumara kune mudakora mwe muhagaritse akazi mubanze mupange akazi neza mupange ibiganiro nyene mu mere fresh okay po nitegeko rivuye hejuru kwa boss baca baca inyuma hamagara umwe mu journaliste dukorana we agaruke mu kazi ca ndabibwirwa n'umwe dukorana none ngaho nari kwaguma ndiko ndondera iki deja kandi ari ibindi naguma mbona umengo ni beef wambaza ngo mbaye ngo narishiaje ngo sijui niko na masimu ya danger sijui nesimu mba ebana cha yo bitusha ubundi izo telefone wazikuye kukazi iyo telefone wayiguza amafaranga ngahe kukazi sha yago twereke harye ni yihe 11 Pro Max sha yago kandi na office n'amayero office none ngiye ubona mfise amahera ntayo yago ufise amahera no kuri kwimana none bajyana ho rufasha mugagama yago ufise umutima reka ndakubwira ikintu kimwe urafise we naho opfu bunyene ano bunyene hejuru y'ibikorwa wakoze kuri noze Imana yo kwakira direct wowe ntabwo yakwakira oya ubunyene nuko umaze kuvuga nabi wanzikashira ku ruhande kwanjye wapi unyene wabi kweri abarundi noneho sinzi ikintu niba manuka muri comment sinzi ibyo uri buvuga ko ndabinginze nimwongere kumutuka kwiri uziko bagututse uziko bagututse ngiye bikampi kababaza ngewe nico biriya bintu kutavuga n'irya foto nazanye kweri kiyo shiri foto yago urumva niwe wabonye wa gift wenyene ni wakora ngahi wacu ntaba journaliste bakora none gasha ni nabyo byabaye ikibazo kunzanira ifoto sasa none ni fo fresh tu yago mu Burundi ni heza urazo atembere ndabakunda ariko none hari igihe bagira umutima mubi nkumva barikunda turikunda barundi turikunda yago turikunda vraiment rero urumva ico kintu narabasiguriye ndababwira yago natanguye ibintu byo ndabasigurira ingene muri 2020 muri lockdown nahora ndaba ibiganiro byawe na mbere hose ndababwira yago je namukurikirana gikora kuri TV10 rero nkaraba ingene akora nkumva ndabikunze niyo mpamvu namuhaye gift setu hari ibindi niga yago hari ibindi cyangwa bari bazi ko utereta nanjye na yago akantu gumushira mwaka arisa ubwo rero urumurizi bene niba urimo guhunga ibyo guteratana nanjye mbere ariko se Christa kubera urimo kubihunga ubundi ngiye kukubaza ikibazo ugisubize kandi utagiciye ku ruhande uri umulesbienne no ntabwo uri umulesbienne byaturutse iyo nkuru yaturutse kubera ku bantu banze ukuntu nahora nambara nk'abahungu agendana n'abahungu style yanjye nyine yari y'abahungu ubu nangoye kuzandambara nk'abakobwa gake kugira ndabe ko amagambo ahera acasha mugabo urumva ni sawa rega n'abalesbienne rega barabaye gusa iwacu kirazira ngaha niho nabonye umengo ni fresh sibyo gayago ntabwo uri umulesbienne yaguri gutuma ngira isoni mana yanjye ntabwo ndi umulesbienne ukunda iki nkunda mu buzima busanzwe canke ndabanje ndakubaje ngo ntabwo uri umulesbienne uti ntabwo ndi umulesbienne ukunda iki nkunda football subu nibyo ntukunda abagabo none woreka kubakunda gute kandi rega je ndi umukobwa yagura ibyo biri kurambaza nibiki je nkunda ndafise n'umuhungu dukundana ebana mu misiri imbere wenzo gwana invitation ya mariage yanje yitwa iki ibyo uri kurambaza nibiki ndamuvuge nga abe proud nyine ba proud ye naba proud yagomba ndabwira izina ry'Imana ari kiganiro nakoze cy'umukobwa yaba muri Etats-Unis yakundanye n'umutype imyaka 6 batamuzi araza mu Burundi baragira mariage ni wabo batamuzi uwo mukobwa urumva babona amafoto atamuntu amupostinga badapostinga na hamwe nyine yumvaga iyo postinga nk'ukuboko kwiwe imyaka 6 irahera kwanzirenga rero nanje nibanga posting ugutwi oya postinga ndi gutamba urumva imeze neza ibintu byo no murundi sebera no murondera
oya si umurundi ni umurundi mugabo yaguriwe tuma nkoto aba mu Burundi cyangwa bina next abina i Kigali wapa aba muri Canada si baranyica none aba muri Canada ariko ni umurundi yago akakantu zugakati sibyo sinogakata mugabo sinogakata pe uragakata no muze kuvuga ko ari muri Canada ni ikibazo se yagura zingene bampaye ishano wowe kubera ibi bintu ishano urazi cyari ishano zicari ishano yago mfite gift baku Yesu kuri ino shuro sinazanye ifoto mfite gift none baragwenge bakagutuka ubushize wanzaniye ifoto si jewe si iwanje vraiment barantumye ati dushikirire yago kubera kubwo kudupostinga kubwo kudukora promotion y'indirimbo yacu mushira akantu kabe gato basa kabona n'abahanzi nabariri wow gift iri he yinshikirize ntabwo ushaka dutinda mu bintu ngiye kabe gato ukabone yago ariko inambere pe niyo naguze 700 y'amanyarwanda Yesuwe fois 2 2000 n'ijana byama Trezo ino boro amafaranga nayiguze muzo yansubiza no gufata noku gufata noku cyakuze shiremo se ugatambe shiramo no kuri Imana dutambe nawe shiremo ugatambe oya kubera shiremo ugatambe ndebe ukuntu ugatambe shiramo yago ibintu buri kongorera uninza mu nzira niba bitari budukubitishe copyright reka shiremo ariko nako cameraman wanjye nawe arabizi cyangwa uramwizeye ndamwizeye imwe mu ndirimbo ntunze kuri playlist yanjye urabyumva bro none ikintu kirenze aba baniga ndabumva indirimbo yabo ndayitunze muri audio mark playlist yanjye kabisha kanyishake mu kwanza batekereje none gute kuma gift bon na uramana izo t-shirt ni izabo nyene barazidandaza je narayiguze hama ndavuga rero ngiye Kigali cyangwa nimbugiye Kigali reka tugutume uradushikira yago basumuduhere kanu cyakoze gatoya ariko akabone kuko yarashigikiye indirimbo yacu kandi turabona ingene ashigikiye indirimbo z'abarundi wabonye ko nyifite muri playlist wayibonye ndabibona pe niyo indirimbo yitwa yo ni ya Trezo ndetse na Rappy Boy man bano batipe bararenze nabonye barakoze na remix hari remix irimo kumwe na Double J Kiriku harimo na ba Runtown DJs bamwe mu ba DJ babikora neza noko nabambere ba feel bite ba ubwo abandi ntibahita bakurakarira yago erega nkumvuze nibo bambere kuri jewe mugari w'umundi munashaka kubona hari abandi kuri je nibo bambere kweri kuri we nibo bambere indirimbo yitwa yo wayisanga kuri YouTube channel yaba bahungu ariko banayikoreye version yindi bari kumwe n'abandi bahanzi it's a very very good song it's a very beautiful song man ni indirimbo muri club ni indirimbo it's a banger wayumva uri kumwe na Krista mu rugo wayumva uri kumwe ni wanene shayago Imana ndagusabye ujya mujamu je ndafise igihe ngaha urampuza no jya mujamu nyogo yese mu Burundi yarahatwitse abana bisanzwe Yesuwe ujya mujama mu Burundi harahiye sana tuzategureyo show tumuza nta kabido nagwaye ku mugoroba ugera mozi kumujama warimo wari kumazi nawe nzi yitwa Alvin Smith la vache original akori n'umuhanzi niwe aririmbye ndirimbo na Double J hahiye avuga ngo ni wanene ariko banza rero umva niko karasubira mu byata banza inyogoye mu Burundi yarahatwitse sana pana bisanzwe tuzategureyo show tumuzana uramuzana vraiment muzana nga uruziko ari namye nimvira ati yago ari ibintu abayanateguye abanje no kumubwira ati vuga ibi cyanke usomva ibyo nabikora kinaga ibyo njya mbitegura nganira nose wowe ko utubwiye ibyawe twahitwa biteguye oyaha namvuze kuri kajya kantu yavuze ngo n'ubwa mbere ashite
hano wamutwara ni muhinzi wawe mbega ngo yanaryama hasi. Anyway, reka dushimire bano bajama. Thank you so much for the gift, man. No gufata no ku yo ebana ngomba kugaragara ahantu nambaye gift munyoherereje ni Trezor ndetse na Rap Boy. Indirimbo yabo yitwa Yo, wajya kuri YouTube channel yabo kandikamo ngo Yo. Ni YOOH. Ubundi iyi ndirimbo ukumva uburyo twika koko. Iratwika. None se abasaza babwiwe n'iki size yanjye? Barambajije ati yago iyo murabyo ubona ngana gute? Ese ubundi ngana n'uwe muri bariye ko nabonye nabo baranutse. Ngana n'uwe muri bariye. Nta numwe mu ngana. Baranduta. Ubundi baruta. Ni bato? Baruta. Nababwiye ko ngana nande gamana na DJ. Oya katugeze ngatomba atavuga ko namugereranyije n'undi muntu. Hari umuntu nababwiye wo mu Burundi namugati ashaka kuba ngana n'uyu. Shobora yigira rero. Barabajama kumbe ndabaruta muri urabaruta bra. Shako. Yagura baruta n'ikindi kwa. Numbige ni kurabitinda hoja urabaruta. No sibye gabro. Trezor na arabizi. Ariko Trezor n'umuhanga. Bose n'abahanga. Trezor n'umuhanga cyane. Siwe urapa mu gitero cya kabiri muri yo original. Rero ndagutera inkuru sinzi ko batandukanye. Urangenzi ko batandukanye. Uriya waririmbye no gutatara talento niwe Trezor. Nyine muri kira gitero cya kabiri. Yakubize verse 2 mu ndirimbo original yayo. Uriya Rap Boy I think ko ari we ubanza gukubita. Nababonye nabana umwijabe. Rap Boy uri ufite afro. Umusatsi mwinshi. Mwakoze video nziza, mwakoze indirimbo nziza, niba mbitiranyije mu mbabarire birashoboka ko mvuze Trezor nkamugira Rap Boy cyangwa Rap Boy nkamugira Trezor. Hari umunsi twakoranye live kuri Bujayid. Byaraducanga kumenya ngo ni umukuru ninde cyangwa muto ninde. Oya ariko ngiyewe. Kuri rega barazi. Baravukana. Kumbe nabavukanye. Baravukana. Ibyo mbimenye uyu munsi nabyo narinze. Baravukana rero niyo mpamvu mwebwe bibananira kuba ariko ngira nabatandukanyije by the way uririmba igitero cya mbere muri yo cyangwa utangira iyi ndirimbo I think ko ari Rap Boy hanyuma uriya ukubita verse ya fresh ya hip hop akaba ari Trezor. Ubwo niba atari byo ababizi bajye muri comment. Afise imishatsi myinshi. Nibyo. Indege yahatswe kunsiga ngiye gutora iyo gift yawe. Iwaje mu ndege. Asiyago. Abandi bana. Kandi we nurajyamo mu ndege. Ariko reka boss we yibaza ahantu usigaye kura amafaranga. Kubera wikorera urugendo bivuye muri murundikazi Kigali tu. None. Afashwe neza yago. Ubusukora hehe? Yago nukuri ko Imana nibyo nagira ndakubwira. Jewe na namwe ndiko ndakora gusa ndashaka gukora ibyo wanje kubera ni sawa umuntu akoze n'ibyo wiwe niwo mugambi mfise gukora ibintu byo wanje. Ubundi se ni gute waba ufite telefone ngiyo ngiyo ntukora ibyawe? Ubwo ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga iki yago? Ko kamera na mikoro byose birimo muri iyo telefone. Ushatse banayigurisha ugahita ubigura. Nyigurishe? Oya ntago wayigurisha kubera ko ufite amaboko meza urimo. Banagufasha kubona ibyo bikoresho bindi. Sibyo se nyine ako kana. Ntago nayigurisha yago ni gift. Ni gift bamaye. Ariko ndazi bizogenda neza. Umva ndashaka gukora ibyo wanje. Sinoguma nicaye. Ni gift ya wa muntu wo muri Canada? Yago. Ego. Ni gift yiwe kweli. Ndamwubaha arabizi. Yago uri kuntera isoni mana yanje. Bintu by'amashari. Ejo bundi nabyo ikiganiro cya Muyango. By'abakobwa muza murangira ishamba akazi kanyu. Je nduwa Yesu sha. Ariko niba rongera gukuroga. Ese ubundi muri industry ndundi habamo amarozi kuroga. Oya nta yago kandi ushaka ko mana yanjye ndabiri umuhungu basha. Nk'ubu unye novuga nk'ibyo bintu nta bibamo mu Burundi tumeze neza. Gusa nyine kije kintu wagarutse cyo rega yago. Ariko iheri ryo rirahari. Rirahari no ngaho iwanyu rirahari. None ridahaba we ryari ni wamye ridogo vuga ngo ibiki nibiki. Rijye si shari none. Rirahari. Vuga ngo turabarusha basi. Muraturusha. Mwe mufise rikeye. Mwe mufite ishyari n'inuza n'udushami twaryo. Mu Burundi umuntu akwanse arabikubarira. Ebana miskutaki situ. Lakini hapa
nk'ubu yago nshobora kuba ndagufitiye inzigo y'ukuntu nguma ukora ibiganiro fresh nakucekea tu simbikwereke ele utanichekea tu kandi nk'ubu ngene two turatwenga kutusanga sinzigo yo yago aguma yinjiza amahera menshi kweri nk'ubu duhuye na cheka tu bro ni aje ko sawa kandi ako mutima kandi nahi ariko mbona ndizo tanakwambie nibituganiwe mbona sikutaki sitaki wa mugani wa DJ Brian Kiswahili chega man none se wa muntu mwazanye yagiye he twazanye nande yago wa mukobwa mwaza am sister hitabye umuntu hanze urabona ujya mu twazanye nta ka video k'umwana amazi imisa avuga ngo kabaye ni mama wiwe uriya ni mama wiwe ujya mwana Lux kabaye twoganira nawe none canke ntabwo akunda ntaco bitwaye mwoganira kandi yago canke ntabwo akunda social media arabikunda bro abahese turabana hano niho nashikiwe hano i Kigali Kigali wayibonye gute nyuma yo kuhava ejo bundi uhava impinduka wabonye muri Kigali nizi vaccine yago ejo bundi natswe guhera nako nifite n'ibiro bike bane vaccine ngo ya mbere ndatahamera neza barambwira ngo ngumire paracetamol nigiro wa danger yo kumugoroba narakubiswe n'ikintu cy'umuriro umutwe uranze ngo ndapfuye mu magara papa barakoze kumbyara wumva ugiye urana kwakundurira abantu baguma bavuga ngo baguteye vaccine gucura impene nararyamye navuga ati nangwe kumera amahembe tu umuriro baye mwinshi karabaye nandikira papa ndambwira papa urazire na mama mwarakoze kumbyara ko ndapfuye naragize umuriro yago umutwe urandya naryama nkabona kwa mugabo ukabona neza ugiye kuba inyamaswa yego nk'umuntu ari ibintu abantu badushizemo nyine mu mutwe urwara ugaca yumvira ni imyumvire yego baragukingiye ngewe zitatu ubona rero umeze gute ndakomeye nta nomo Burundi wacu ndahakunda basi mwebwe ntabwo mwikingije se ndakumbuye urabaza amakuru neza Burundi akora ibyo bintu nta kungufu jeje ari naraciye ahantu ngaha anye bariko baratera abantu vaccine ya gatatu tena apana bire bitungo byo kuyungo mugiki kungufu inguba guterwa gatatu lakini Burundi kamunataka kinda baruguteri ku mahoro me nejo ni wabimpene ntuzuvuga ngo oya agapfukamunwa bimeze bite maske ni sawa nyine turazambara yago n'ubundi tuzopfa twese tuzopfa nta numwe zo kumanga maske urayambara kubera wirinda ugiye mu bantu benshi urashaka kuyambara mukasi ukuvuga ngo uragiye baragufasha ni wambaye maske byarigeze kuba bikaze mu minsi heze udashaka kurira bish ata maske wambaye kubera corona yari yabaye nyine ya dance kurumva sasi atari nko ngaha kweri apa na moto nibikunda ko urira tagapfuka mu wambaye cyangwa ata vaccine Burundi tweri ni sawa cyane ariko buri gihugu kigira policy yacu ubwo iwacu nuko bimeze ni wanyu nuko bimeze bamukobwa nandi kukubwira mbwiye ngo aramamagaye aragwamagaye okay reka dusoreze hanga hanyuma ndagira ngo utubwire urifuza kuzatangira gahunda zawe ryari abantu bazagukurikirane mu gihe kingana iki se uzakora ibijyanye n'iki oya ni journalisme n'ubundi ntegereza kubandanya gusa ndacarondera nyene bon hari abantu twagiye tuganira barambwira ko bazomfasha kugira mbashe gutangura ninatangura nzo babwira uzotubwira okay ushimire bano bahungu babwire ko bakoze cyane kuri gift nziza hanyuma nanjye support iyo ari yose bazanyeneraho nzayibaha ase kutakamba yago nose niyambure imbere y'abantu kandi barakubona kandi nawe barakubona yago nose ngaha turi n'abantu bahari yago sidusoje ikiganiro okay ngaye yambara ku gasengero wambaye umviriza umva nkubwire ko ibyo bintu dusoje ikiganiro haraka bazi nashaka kubaza hari ibintu ukora
umuntu akakwigira ko nyine ibintu byinshi je simora ntinya kubivuga kuri umwe buri mu bambere nako bakora neza ngaho ariko nkibaza ati yago ingene ufasha abantu kaduga ruguru kakafasha abantu benshi tugenda tubibona yago hari akandi kazi ufise atari yago TV show ntako nukuvuga ngo uburyo ukoresha ubukura ngaha mukabafasha cyane bajyana rwose nukuri Imana igisubiza ahantu kuye pe sha Imana iguhezegire sana sana isubize aho ukura ufasha umuntu sinzi ukuntu no bikubwira yago Mana ukora ibintu birenze pe birenze hari igihe Imana ibaza yo kudafise umutima wacu nyene twe dufise kubera oya niwo mfise ibaze ko ukora ikintu nta nyungu runaka ukurikiye erega gutanga ntago biva ku kuba ufite ibintu byinshi gutanga biva ku kuba ufite umutima nyine urekura umutima utanga umutima usangira ufite n'amaboko nyine atanga ntabwo ari uko umuntu aba afite byinshi kuko siratiye kubwira ko hari igihe ushobora gufasha umuntu nari mfite nk'amafaranga 100 cyangwa 50 mufuka nkashiduka yose nayamuhaye kandi mbibona ko imodoka yanjye nta essence irimo cyangwa se mbibona ko nta 5,000 usigaranye ku mufuka rero ntabwo bisaba kuko ngewe iyo nishimye buri uzabicunga mu biganiro byinshi uko ngenda nishima mu biganiro uko ngenda ndushaho kugira gute gutanga bura niyo mpamvu nk'iyo muye n'inyogoye kuko hari umuntu ushimisha nyine bikarenga rero gutanga ntabwo ari uko umuntu aba afite ibintu byinshi oya ntabwo ari uko umuntu aba afite ibintu byinshi gusa ubwo wabibonye ukaba udusaba umugisha turawakiriye kandi n'abantu bose badusengera by'umwihariko abarundi ntibumve ko twaganiriye gutya tugenda dushyiramo utuntu ngo bagire ngo ngenda bakunda abarundi ikintu bakunda ibintu bibiri abarundi muri abanyakuri abenshi muri abanyakuri urabyumva 90% abarundi muhavinga fan ntago muzi kwihishira ninza muzanjyana kuri Tanganyika ubu hari ahandi hatwika yago hitwa buretse gato kwamamaza shaya urahibagiwe yago ndahibagiwe yago mvirize ndabwira aza mu Burundi no kuburira aza mu Burundi urazi nyene hari abantu benshi bagukunda uraza mu Burundi hari ikiganiro cya twarabye turara twicaye uziko muri iyo groupe nyene hari groupe iraho ya duhiramo twese abantu bo muri industry barabye barabice ikiganiro rero sha yago dusoze ikiganiro mugabo baragukoreye ko kweri pole sana akundi turashima Imana ko twongeye kugaruka kandi tumeze fresh hanyuma Krista reka ngushimire cyane nusubira mu Burundi uzadusuriza abarundi bose babwire ko tubakunda uzansurize Trezo usurize Rap Boy usurize Nibyanga mama usurize Kiriku my boy ibisus Kiriku ndabukunda man Kiriku ari creative so man the guy is very creative uzamunsurize unsurize n'umupeti witwa Dramati peti n'umuhanga kabisa usurize irindera ubwo nirinze abana bakomeye bano bahanzi banyu bakomeye kuko bo turanavugana ba Fizo ba Satbi yago nta murundikazi uzuririmba ariko mugani hari umurundikazi nzira tambwira ko nawe uzi n'ukuntu bari batwika hari indirimbo hari undi mupeti dufise uririmba neza witwa Berry Music yasohoye n'indirimbo ku mugoroba ubwo ntago ndumva indirimbo z'abarundikazi nta murundikazi uzi uririmba yago nyine uririmbyikazi ntabwo akiririmba ninde yitwaga Miss Elika yagiye he arahari akora iki karahari kwe nese umuririmbyi arahari noseruka gusohora indirimbo oya kuri turafise ba wise turafise ba maili gisuraza bakobwa ngene honyine mu Burundi bunya bakobwa niwe kora nyine ugomba kumva indirimbo zabo nkazumva maili urumva wise ariko Krista kwibagirwa vuba kamwereke subwo nko bw'inkoko yago subwo mba ndiko nirimbira mariage ejo bundi je bana yago nuko ibara dusako gazi kuririmba neza sinzi ko izi indirimbo zabo nzirebe ndaza gusubiza thank you for coming thank you for bringing this gift from Rap Boy and the Trezo all the way from Burundi Bujumbura they are so big up on yourself thank you one love